Evo s nama je i trener Orijenta na odlasku, pa nam možete samo kratko reći, gospodin Koljanin nam je objasnio sve okolnosti ovoga što se pa skoro pa preko noći dogodilo, ali to su stvari koje se u nogometu dešavaju. Mi vam želimo naprijed već svu sreću u daljnjoj karijeri, pa nam samo recite vi par riječi o tome. Pa prije svega hvala na uvodu. Moram priznati dosta je bilo iznenadno, bez obzira što smo gospodin Bilić u kontaktu već godinama. Jedno veliko priznanje što me se uopće svrstalo u kategoriju trenera, izuzetno mi je drago, ponosan sam na to i nadam se da ću to moći opravdati kad dođe službena potvrda cijele te priče, što se ja nadam da bi uskoro i trebalo stići. Evo još nam samo odajte malo insajdersku informaciju, upravo je bilo obraćanje igračima, kako su vam, pa možemo reći vaši prijatelji, kolege, igrači reagirali, što su vam poručili? Pa specifičan odnos imamo jako unutar ekipe, ovo je grupa s kojom ja već jako dugo surađujem, imam jedan specifičan odnos sa njima i onda je to bilo dosta onako emotivno. Ja sam rekao da ćemo to probati prebaciti za sutra, još uvijek imamo utakmicu koju trebamo odraditi, tako da se nadam da ćemo sutra nakon utakmice se moći opustiti kako treba. Mi vam isto želimo svu sreću i naravno to je samo jedan angažman u nogometu, danas sutra opet na ovom stadionu ili na nekom drugom riječkom, sve najbolje. Hvala puno.